Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka MLA juga East Shillong constituency ka kong M Amperin Lengdo bat u MLA ka West Shillong constituency uba Mahendro Rapsang kilalej bania kendo yau Chief Secretary ke Jela uba DP Walang bania keren halor ke jingkerdo hagatain lai mukra nong tamai bar hagitain mau prem. Haba keren syakilat patai kubor hadian ke jingwania kendo jongki yau Chief Secretary ka kong Amperin kalayato baka daw jong ke jingkerdo kadai namar ke jingpen slam ban pentrei ya ke benta ke balai jong ke project sam Greater Shillong Water Supply Scheme. Kani kanong mikmat jong East Shillong constituency kalaong bawat maka kabalong kum ke MLA ru ke sngau pangmet haba kahap ban pelut haduk khat arah jar tingka haka lai tiyo tang na kebenta ke bai kat no tam lele ki pai ba ki baduna ka yok ka kot ka ka bawan sya kanong ba Shillong kam long ka babit ka babyang bat ka balak an pendap penbiang ya ka jingdon kam jong kinong song snong haslong hakapor bangi pentri kam ya ka JNNURM ladon kata ka jingkular bangin pendap penbit ya kani ka kabawan syanong ba Shillong syen bat ngi expect ya kataru bakan long no timenta balay bakudo Shillong City kamtam lele Shillong West hanong tumay bat Shillong East daytang namarba kata kajing ay boarding ban penyat ya kita kipong hangtay hapo mau plang kilong kibam biang bat umla ban pentri kam ya kita kipong tingi ginong snong ngimtit ya kata jingdon kam jong kata ka boarding ban penyat ya kita ngikwa ya ke surkar bukan pet no kam keluar ya kene katam naman hapdeng jong ka jing ka ayong babon uslam kikor jongi kiyai long ki betul kok tingi layo ya kata ka jingpin tikna na i Chief Secretary aden bangilayo ya friend bang i mendin bang i Chief Minister ru bat ni kwa ban yo i baka ni ko jong ni Shillong City kan long ka babit babyang kat nungut kibriu kila ban head ya ka lada ka MLA kan ar hajar hakalai tayo ba pelut ban penpoy hayen kamut lele uduk usuk ukup siliang usem siliang habalayawan ra ikini skim de popos na menta ni kwa ikini skim bakin rekamba niyo iru bakadon kajing telot haka municipal board bakan pensapriang ya kata ko sigilong gilong sem pia da surok pia ik surok kaje dapat kailot kipay nilaong iki bakide benten no shen iki to kipay ka sikiyeng kamrung ka sikinala katut tingila ya ka PhD rengkat bat ka municipal board bakim la ban ya ka jahap deng jong kini ki artli kim ban kigi government departments kini ki agencies jong ka government ngingi kwa ban pet baka siya yang kapon ngingim sungko ka no dong kam boarding rengingi sungko habaka kapon siya de menta kasngi nilong ki bakmen isungo yung Chief Secretary isungo yung Chief Minister buwas ngap ikajing ke jongi bat ngi kemen ban ni thu ipi bahaka por bam dan hakajing sisya ka municipal board ba sim ya ka tax na hinanga kadai ban poy ken ko sa didong disdong da ka tanka baligim le kata dai ban wat lenti ken ban le kata pun poy no ya ko sa giyen gisem jongi lembag ki tanki chupi dalaya kren menengi lam badon sautli ki tanki kibala temen pelan kimla subanian kalau kau pasang tunat, pemantangin yo sesantli kita kis kita temai. Tangki ket kiban yera ya kita ki syakidong kisno. Hoi, haduk mentang, kadon kejengir keren bahap sil nengi kia mali. Rengi long kiba keluar ban sil. Ngilong kiba keluar ban sil. Nginget ru bakan ni kejeng kerdu onsa penbeteng no, onsa penbahano, shen, bat ngin saya petiang. Hadin lai tayo palong kumno renga sugar pa ibilong sosong to da kunay no ya tani ko umdi umbam to da ya pet opinya
tikna banya pendon kambhai kani ko la ki pai jo ki pai ba PUE ki pai no hasurong ko halong ki ba simkia ye kani ka kam te no penmahano ye ki ki lain ki jongpi nang baki kinom tut kai halanti hasukien tang kasorkar kamla ban kata makala ni ha lang mangi kinong sok rengkap kasorkar tinggi armut ki ameli ngilapet ngor ye kani ka kam bat ngilale ye kata bat ikermen ba hakini kisni ki benwan panong temai ka ruum kalai kra ka ruum bat ajaka jong I ke west Shillong group kan sa nang kampen bahaya kan itu kejeng ketik jong ko ke dan la jong ke isu namar kumba PUE habakiyat kitu ki pipes ki bahe bon sin ki dekut no halenti hasikir takadaw pindi ki bobon ki mali ko mangi kisdang ban tam ban ra no iki pipe salor ban pet ki pipe ki no mi kendo bat ko nala ni persyang ila ibo di berit bat ngangangen bakan dawan sa kata ka smart city project ngin nang penklan susu ikini aga jing siya kala dai ru ini bangin bujli no iki pipe ki balarim ki service pipe jungi ki babon ki bawan ji dong kisno ide ki balas tau la ni bo la ni sna nado 1985 1986 tikum ke jing embryo ki pipe ki temen tingin ya perkhat ikini kakam ki bon ki funding sources kumenta bat ngangen bakan nang bha ngin nang pen bha ngin nang moromon ten khan inong song snong bu pili ban kit kya ke haba PUE upai to ki bathai no asro long ki bapit nuar un pha te no ban pa pen bha no na or pin shu expect khan tang ya ka sarkaru let's say teng kamla long tambawala kata du kum ki MLA ni la persyang kat bala ban pen bahai ke ki down menta ki ong bakidang pen thamai ya kata kajaka ring boarding na kabunta ka teketan tikilaya batay ingi kila batha ingi tambak pendon kam ni pikentin ki belong bari technical yani ban subatay kalaru ni pat snola kem kani ka kwat kadan hati ni hak ya puli bahaswa nang banung ya bakla tambang isu sungsu ba ki one ring boarding dak batman na marka ring ka sabah mentas ngiru kidon bro arlianti na kalian PNC kidon na kalian ka komisi lo kidon tikilaya tembek ba kin improve ya kani ka boarding kan bahkan undon problem aga jingyetan pi kan ni kalau gumni midang suyo ikini kikot kisla pim expect ini begin suyo so 4 million liter person kata 42 million liters per day tambah kumbang ong yang tinggi midang suyo so ita figure ai la ingin begin sungtok bah ngin pulih bah suam ngin ya patai pat sepi ginong sosno kita ginong penpatai kubor namar ba anong gari technical gani ka mata ban ngimdey ban bakla bakla ngimdey ban bakla